aydan aman, жылдан esen bololu. Алас, алас. Нороз майрамына туш болгон куудулдардын тамашага бай концерти ушундай башталды. Андан соң элибиздин салты боюнча эле саламдашуу адеми орун алып, сахнаны кеченин күнөөкөрлөрү ээлешти. Ассаламу алейкум агайын туугандар. Жалпы барыңыздарды жадыбат жайнап кирип келген биздин мусулмандардын жаңы жыл менен куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу агайындар, кечеги жакында өтүп кеткен 8 март майрамыңыздар менен ал эми эркектер ошол 8 марттан аман эсен кутулушуңар менен. Аялар кыйналганда жигиттер кол чабайт. Эзелтен эле элибиздин курч сөздүү акындары, төкмө ырчылары болобу Айтор жашоонун көйгөйлүү маселелерин бийликтин кулагына сатира аркылуу жеткиргени белгилүү. Өлкөбүздүн бүгүнкү өнөрпоздору да ушул курал менен пайдалангандан жаз баарын айтышат. Айткан тамаша курал өзү жакшы курал да. Түзмө-түз бирөөнү акмаксың десең таарынып калбай, аны акмак экенин тамаша жолу менен айтсаң ал өзү да ыраазы болот, өзү да макул болот дегендей, өзү дагы ошол менен тарбиялык жагына кичине бир өзүнчө бир үлгү алып калат. Ошон үчүн биздин максатыбыз ошо концерттен күткөнүбүз деле ошол. Биздин көрүүчүлөрүбүз ошол ар бир айтып аткан биздин тамашаларыбызга ыраазы болуп кетсе экен. Таарын башын күтөбүз. Себеби дегенде көпчүлүгү азыр Тынар экөөбүздүн дагы бир өзүчө стилибиз болуп калган. Ошо түндүк, түштүктүн кемчиликтери жөнүндө тамашалашып көп айта турган болуп калсак, көбү таарынышып атат бизгечи. Эмнеге мынтет, эмнеге теңтет. Биздин максатыбыз ал шылдыңдап аткандай кабыл алышы мүмкүн кимдир бирөөлөр, бирок жок, биздин максатыбыз ошол кайсыл жакта болсо кемчиликтерди ошол эми тарбиялаш максатында айтып чыгабыз тамашаны. Айта кетчү нерсе, концерттик зал толуп, бош орун калган жок. Ал эми алгачкы тамашадан тартып эле Тынар мырза чапан менен калпакты кийип, баягы биз көнгөн чалдын образын аткарганга өттү. Бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз 14-февралда сүйүүнүн убагасы. Ошо жөнүндө. Сиз өзүңүздүн сүйүүңүздү айтасыз, булар өзүнүн сүйүүсүн айтат. Ушундай. Азыр башында сөзүбүз тааныштырып коебуз, каяктан келген атыңызды айтасыз. Бул жаштар болсо, мен өзүм тааныштырып коем. Бул Шеге деген Ай. Фамилиясы жокпу? Эми азыр жаштар мындай фамилиясын айтпайт, ушундай. Мода экен. Жетим экен. Канча жетим эмес сөздөр ушундай. Атасынын атын айтканды уялышат экен да. Атасынын атын айтпайт. Уят эмес болсо. Ошондон туугандан уят Эми мен азыр ушундай экен. Бул жерде камераны көрүңүзбү? Бирөө, бул жерде эки отурат. Үч отурат. Кайсынысы кызыл күйсө ошону карап турабыз. Ошону карап сүйлөйбүз. Мен сүйлөбөй отурат эле камера. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Тынар Аксакал Сузагул районунан келди. Ал эми жаштар тарабынан Шеге менен Ая. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздө темабыз 14-февраль сүйүү күнү деген сиздердин учурда барбы? Bizde de 14 fevral var oldu. Ama 13 öyle 15 metre kaldı. 14 günü suyunda büt var açık. Pazardan çıkıp geleceğim. Çalaman'ın çok üstünde büyük düzene yolun boyunca bir çok hızlı bir bana bıçak da böyle orada ne var ne? Stop kamera. Asıl geçip koysun. Siz bir nesini burada eski alırız ki. Bu Kırgızstan boyunca görüyor da kanan. Bunday. Böyle batat diye ayıpmanız. Kağız korumayı gerek değil mi? Ne? Düşündünüz ha? Hayır başım. Pazardan çıkıp geleceğim bir çok hızlı bir çok valla. Kağızda olan bıçak da oluyor. Gördünüz mü? Azıcık yaşlar internet arқылы tanışır. Oşan internet'e yol koyuyor. Barın olsa çişim büyütürüm akıllı. Neden? Hangi asmak benim. Hanım akıllı bilmeksen o bürüleri tanıştırıp koyan sırrı çeke takarap duruyor. Oşan internetin bayanı bizim ayında koç korbaydı balasını bürüğüne tanıştırırken gözünün toğuzlar bağlandı bilmeyin. İnternet arқылы. Oşan internet arқылы tanıştırırken. Oşan internetin barın olsa tövüzün bayını tamaydı. Aksakal siz düşünmeye kaldınız. Siz düşünmeye kaldınız. İnternet bu adam emez. Adam emez, asmak benden bu. Adam emez benden. Boşa kalsın. Sizlerin uçurda... Bizden uçurda ikili internet var mı? İkili internet? Biri babanın çekesi, biri kızın çekesi. Oşan iki internet çekesi var mı?
Ertemenen varıp 9'da sızda oturup geçki saat 7'ye çekin. Kızda aldına ötürüz olabilir de, canına da oturuz başı. Aldına oturuz olabilir. Kankalası, niye böyle iyimizi var tabi? Hiç oturasın, hiç şakacılık bek. Hiç çakacılık var? Tamam hiç kendin var bek. Tamam kadar var bek. Tamam var bek. Teyzlere bekle şu an belirli canavar durma toyu olabilir. Şimdi maksat. Maksat açın. Baba neyse babaya, diyorum filmiydim. Bana saymaç baba. Ooo baba, senden şimdi ben de şey var baba. Yüzüm. Öyle mi? Vale. Bu primayı. Jato'da bir oğlu olmaz mı? Saymaç baba, sayma, diyorum sıkmaç beni. Ben bunu toştum, oğlu gitmiyorum. Asıl ağız çaşlarından işte oldu. Ne oldu? Munalbar bir molda okudu mu? Munalbar'ın molda okudu. Anlayın moldan da bir molda okudu. Nege moldan aynı da bir moldan? Jugattı molda. Ana molda otursun lan davattı. Atak paylaşmalı zayıflanan dedi. Davatçılar köşede düzsün lan. Belki babamını başarsın. Дарыгерлердин жардамына дуушар болгон адамдарга өтө жакын окуя көрүнөт. Дегеним куудулдар чындыгына жараша тамаша деп ооруканадагы бир күндү чагылдырып элдин боорун эзишти. Ой, жан! Şu бесплатныйдагылар жаман надел кылдыра кишине. Ошол жакта бесплатныйлар жатат да. Амаягы платныйлар. Жатсаңыздар кичине эс алып. Жасалыңыздар, кандайсыздар? Ошол эме терезенин эме пепелин салдырбы? Медсестра тазалап коет. Жакшы. Шергаз аке кандайсыз? Жатай! Майрас! Да, Майрас. Ой, Майрас. Айранайым, мына больнойлорго келген передачаны жебейчи. Ağzını artık kaladık mı? Kulaklı'da tamak koyun. Bu ne? Buga çeyin 2 paketli sizdin maşinenizge salıp geldim. Dağı uşun ökönü tandap alıp baratam. Na, ökön salgandasın da. Ладно. Sakın. Бесплатный жака кетчи. Ne yaptı karapayın? Тестесіне алып тұрсаң, бесплатный жака. Men telefonun akçası kalmaya kalktı. $500 salıp koyçu men telefonu. $500? Telefonga $500. Nima? $500. Bizim telefon tütök edet. Telefon özü 500 so'mda. Biz bunday. Hey, 50 so'mga satmaydi. Перезвони uloqmasin. Yaxshi. Qandaysiz? Ne kelchilik? DVD disk berç kino. Ayvay seyrettim men. Kinolarni berip koydum. Ayvay жақсы kız ha? Жақсы. Өзüm balqızım da. Жұмышқа алған. Bunday tez girip тазалап тұрады ғой. О, ешнәрсе қалтырмайды. Бүйтіп тазалап алып бақсам, мен машинам тұр ғой. Мен машинам жанында мусор тұрады ғой, осы жерге апарып тазалап тұрады. Шашырмын. Өзіңіз қандайсыз? Bir өтініш. Жана айлыққа, біздің айлығын білесем, үй салатында жашаш қиынырақ болсақ, жана bir kirpiç жөнүндө да бир келип аттыңызбы? Барлыгын кирпичтер. Менин 9 кирпич заводум бар го. Кирпич керек бе? 9 кирпич завод. 9 кирпич заводум бар.
Эме, помогите, пожалуйста. Үй салып аттым да. Эме. 2 вагон жетеби? Пожалуйста, милосердие. Жетет, эме. 2 вагон. 3 үй саламын да, кырынан коюп алсам. Жетсе болду. Мени жыл сайын лечение кылып турасың. Болду, өзүңүз билесиз. Хорошо. Ар бир жыл сайын. Рахмат. Мен палатама тез сулпу алып келші. Бол. Майраш! Майраш! Жаны тынбаган чалып келдим. Sen varsın bu. Şevdele жүрөм го. Ve seni kadimine sağındı bir zaklasın. Платныйдан жүрө бересің, біз жаққа кетпейсің бе? Vay aksakal платный емес. Тяжелый больной көрөт. Кол Seni biz Құда күткендей күтіп отырмыз баяғы. Жатпайсың ба, ей? Мен неге обед қыламбыдар ма, ей? Anay balam ey. Menin жатқаныма 18 gün olsa bunun 18 gün de merla bette olmuyor mu? Жақсы дейт ол. Yani aytıkan inan bir sefer girmesin. Неге? Ya uşurup girip ertemenen bizim palatağa bir gün çıkıp etkedeyle genç kaçık oturamıza gezelim. Ya uşur gelettiğinde tamak açtım varım bekip tura uşur. Bayağı günü bir aksakalga canımızda balası şorp alıp gelgenken ıssıgarak içi olaydı. Aldığına koyğunda tarkılda ünü oldu mu on koridordan. Bayağı savuşka şorbanın beklerinde barcağına tökü vardı. Ey, nere? Cada da hazır iki bütü götürüp girilgi okşadığından diyor. Nere? Baran! Ey bilem, bayakтай tutam. Ne baran be? Майраш дейм, бияка Димитров сайып койду. Karabaşını çek karabaşını. Oğuzun açsa aç kazanı görünüyor ki bu kapırdı. Bir de sayıp koyuş değilsin? Димитров сайып койду, аксакал андай. Saymadama Dimitron. Tapkana kesinler tarih. Saymadama Dimitron. Sizler Dimitron sayıp koyup get kalatı kesinler. Men geçinde çallar men uşağı aytalmay uçtap kalıp atam. 3 saatка созулган концерттин тең ортосунда антрак жарыяланды. Артисттер да, элдер да дем алган соң кайрадан күлкү жаңыра баштады. Эки киши. Болот. Аксакал. Эшигиңди ачпай эле отуруп аласың. Өтүпөн. Карачы эми эшик ичине ачыла турган болот. Отур. Айтпасаң каяктан билем. Кас. Аксакал эшигин акырын жабыш керек. Aymetten uğulmaya da. Аксакал эшикти акырын жабыш керек. Мерседес. Эшигин холодильник жапканда жабыш керек. Бизде бар холодильник. Var bir eşiği yok. Buzul kalkarken bana sarayın çalkasından buday sanmıştım. Аксакал Мерседес акырын жапса өзүнө сорулат. Жаңы машина мынакей. Дүк. Мына. Sen Filisos mini olgansın var mı? Дүк. Mercedes bol bak. Bu şu maçtan atı Mercedes bol kalgan bak. Mercedes bolbой эле Mercedes. Aynen biz bu maçtan ilgili maskeli ciş televizyon ekranı aydaşırız bunu. Yemin Mercedes bol kalgan. Vay Аксакал знагын карабайсызбы? Кызык. Hem sen o şerge Mercedes'in temelini çalıştırıp koysan ona Mercedes bol öyle. Sen eşek verip göçüğünü at der cansın alsana. Niye atacağım barattana gelmeyiz bu. Аксакал. Жаман көп сүйлөмүшсүң. Эртең клиент чоң таңдалса кайра маска иштеп эмне маска жекенин айтып атасың? Hem aydem adam suuğa toğdurup öldüresin. Bir kişi kesin tuttuğumuz. Hem uzun bir kişinin akşamı beni de verin de aydatıp uğratmayın. Bayraş öpetmez mi? Entir getir. Negizde hiç bildiri yok mu? Nerede tutsan? Apa? Apa? Apa?
Haydi dursan. Yok ya. Ayından geletasın mı? Ayından geletan. Kar qanday жаады? Appak жаады. Appak жаайды, қап-қара болмады. Bilet egesi mi ne surap atarsın? Ақсақал, қалың жаады ма же, жұқа жаады ма деп отыр. Oturup görmedim balam. Bebek! Havaya bak. Azlıklar koçsun. Şu Belovaski'nin kapınların var baydı baydı. Balanı tuğuyla koyuverip de boldan kaçtırma. Canın gereği yok maşının altında gereği. Tip degen tutmaydı. Burnu öyle denen maşını. Кейін bölöksünden kopmayın da atan. Ne degen? Öş degen. Aranışı doktorga жатtырып, медсестраңыз ине сайчыра. Аны тамашалап. Ай саргыз, жакты го сиздин дарыңыз. Эшиктен кирип келгенде тоң коебуз баарыбыз тыпайт. Даярдын алыста. Ақсақал сіз айтсаңыз есіме түсіп кетті. Еме кішкене қиналып қалдым деп айтып отпайсыз ба? Bir авышқасы, ошағы кемпірдің авышқасын айтып қалыпты деп үйде отырса. Ой авышқа, есің оле телевизор көріп, газет оқып отыра бермей кішкене тамақ жасап жардамдасаң ғой. Тамақ жасайшы десе авышқасы аты түскен. Не жасайын десе? Картошка атышып қойғойсың деген ғой. Десе авышқасы жini келді. Мен картошка açıp senin gözünün önüne katın görün otalım dedim da. Men erkekmin dedim. Bildir kalsa bayıca saydak deyip, sen erkeksin dedi. Köpten beri esime çıkıp kettim. Erkekmiş. Cürt uyga, söz varlar, söyleşelim desen. Avuşkasın ne de aytarım bilbey. Kartoşka kana, kartoşka kana. Murda biz koydu cayroya hoşkanla jonuna krasla süykap durup koşatırak arasından bilinsinler. Hazırda gaylerin arkasında hoşan jaz bağın durmayı DPS değil mi deydi? Al дорожный патрульный служба da. Oşunda olup oturma. Men başkaça kotor varsın ana. Daim pul suraganlar okşayıp der. Toktatsan öyle suranı bile yürüşen. Al siler jakta DPS. Düştükte. Bizde bir yakta gaz. Nedir? Daim akça suraydı. Oy, толтыра. Баягы мына могу жерден барып туруп эле, советский менен барып туруп, анан Московскийден бияка бурулат го. Баягы кыздар турган жерби? Iya. Аны каяктан билесиз? Men pensiyamı şahardan alam balam. Ошол жерде. Ары бери өткөндө байкап калам да. Ошол. Советскийден Московскийге мындайдан бурулганда эле бияк бурчуп атышат. Кыздар менен катарлаша эле турат мындай эле. Колгар машинасы керек болуп калды алар жерде. Башында турган. Ак керек, көк керек, номери жок машиналар келсиңизге тез эле. Кармалгандар пул берет деп. Ошол жерде кайрылсам да тоса калат. Кайны. Тосуп туруп эле. Ачык чыдабайдым, чайга акча бербейсиңби деп. Болтур чөнтөгүн салып койду. Мен көзүмчө карагандан уялды. Машинага чүп барасам аркамдан кыйкырып атпайт. Эмне 20 сом эле салып койдуң? 20 сом берип койдум. Эмне 20 сом деди? Мен артта карап койдум. Чай 5 сом деп койдум. Чайга деп сурап койдум. Булар бүгүн түндө эле жолдо турушат. Негизи булар турганы кызык окуя көп болот. Биздин айылда да бирөө жолдун боюнда кой жайып турса бирөөгө урушtu. Te soğuk demeysin, asfalt üstüne koy semirevi. De olursa teki daha korku çalışkan okşayıp, gaylar asfaltlarla semir otmaydı o kadar. Büyük tünde ve yolda oturuyor, düşünüyor da maşinayla girip kalktı. Bir gayet düşünde kamasını ötettin de düşünde. Düşünde çocuk, kamas. Oğlum getirdi. Oğlum getirdi, ayağını tuta değil. Uktay ver, pustoy kamas. Ой, жолго. Сразу вон ала кетейин, Как раз.
Terezeni sındırdı mı o? Aksakal açıp koyduk terezeni. Kolu salındı. Salam ver. Salam at. Давай, падай. Ne var lan? Ha? Arkan eşiğin açık böyle. Yok. Aksakal. Arkandaki eşigin yok bolsun. Yine жақсы тілек қылғандар бұл артистер ұқсайтып қойды. Мұрат, Артистер жақсы тілек қылады. жақсылыққа жүреді ме? Бұлар не еткен артистер үйден шығып жатыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдайдан болып, үйлі жарым қыз шығарып же уыл үйлеп, үйіне уылына той қылып жатқан болса екен. Құдайым той болып жатқан болса екен. Со тойға барып қызматтан кішкене тиын тағып келеді. Тілейтін артистер. Жаңағы бороншы Тунар деген балдар бар ғой. Ошолар тақай өшеліп тілейтін ұқсайды. Ақыл күнде жанам тойдан көріп қалмай жатады. Doğru айтасың. Өзгөчө жана борончу деген бар го. Вообще молодец бар экен. Кыйын бар. Кандай бар экенин билбейм го, ал тойго барса 5-6 класстын балдары уруп телефон алып коет. Атенес койду, уяшмайсың. Ben Tунар деген баласы ошко барып калса, баарын элдеше алып ашка чакырат экен да. Тунар бу? Ал бир отурганда алты килограмм үрүп койт экен да. Ишенбей койт. Алты килограмм алып келип Тунар отургузса, бир дем албай туруп 5 килограмм жеп койт да. Бирөө алып калды. Деп мендешкен айтты. Көрдүңбү, жыйынбага бирөө алып калды десе. Өзүнө сурап көрбөйбү? Тунардын өзүн жейсиңби десе, Тунар эки жакка карап. Мына калкалган 1 килограммга нан кошуп десем болобу деп. Aşk olsun. Bana şu Tınар деген ayvay canlar. Sadağın geteyin. Buna özde boynu ol, kaşı göz kaptır ol. Ay gözde suykum bana da ya. Yıldızlı ola sadağın geteyin. Ayvay gönül çekti olmuştu. Yüreğini kıyamet görmekten olmuştu. Jakşı bana da olan sadağın geteyin. Ömürlü olsun. Yumuşağından turan söz kılmam. Endi bata verip oyun o şey olur. Neyle zaman Ne? Amin. Şöyle iki olan den sonunda weekend olsun. Olsun olsun. Altın marşı aman olsun. Aytkansınız. İki özde koşulup kim oşulup iki olaga bata verirken olsa işi yürüsün. Kim bata vermese bankrot olsun. Kim biz menen oşu iki olaga bata verirken olsa ömürleri uzun bol oşular toy kılsın. Oşaların toyunda kızmat kısına koy. Oşular iki olaga kızmat kılsın. Al bakalım. Konser bir ay ушул концерт менен неметкен болсок, где-то 12-13 күн такай ушул нерсенин үстүндө иштедик борончу экөөбүз. Эми борончу экөөбүз эле дегенде эмне бул жерде Нарымбек, Шергазы деген жигиттер бар. Булардын дагы эмгеги бар бул жерде. Концерттин максаты көпчүлүк адам ишендетти го. Мисалы, кандай ушул акча деп ушундай коётсуз. Жок, мен жөн эле өзүмдү сынайын деп мынтип, жок, ал. Бул ачып мындай болгондо айтыш керек. Концерттин жаңы эмесин элге тартылып атабыз. Биринчиден өзүбүз биз мына мынча нерсени ар бир айдын алысынан токтогондон кийин биз борончого ушундай нерсени жасадык. Биз ушундай нерсе жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин билдирип, экинчиден албетте эгер эметкен болсо аны тартым алыш керек. Финансылык жагындагы. Куудулдардын бир айлык эмгеги текке кеткен жок көрүнөт. Дегеним зал толуп, эл күлкүгө тоюп, Айтор баарыбыз жакшы маанайда узадык.